Hak jingle parlok pada klub PSG Persya ya atlet klub Bapau nak Saudi Pro League ka Al Hilal bat klub Al Nas lajit ya Cristiano Ronaldo unlong kum u kapten dan kini arteli klub hak jing combine player nak ikatu kat neki player Bapau klub Al Hilal bat ikatu kat neki player Bapau jang klub Al Nas kini kun Persya ya ke PSG hak jingle parlok ka banlong hak khandai direct mentau benai hakan gejing lekai lajit ya Cristiano Ronaldo unlong kum u kapten hak ni gejing kun na pedeng kini ki atlet klub na po ke Saudi Pro League kamut hakan gejing lekai sachisen o Cristiano Ronaldo ya kendo ya Lionel Messi kejing ya kendo bakado jangki dai house name arjar arpeu Lionel Messi na ke Barcelona Cristiano Ronaldo na ke Juventus kelam rem ya ke Barcelona dalai Leonard Goal hak Champions League Haku waipat kubor laong Sergio Aguero ulapan bot ya kestal Lionel Messi kumba Lionel Messi ule aka FIFA World Cup hadin ke jingjab ya ke Netherlands hadin ba Sergio Aguero layak tap arkol nak benta ke klub jing'u ke Kuni Sport hak 7 Esai King League ke balapnya da ujirat PQ Henry ke klub jing'u hadin bola penpai ki arkol ke lasyak rempat dan ba ke penalty shootout hak Porcinas kumban supen kan mau Sergio Aguero dari uladapan penabat chong thai yang jing lekai football house name arjar arpaway Henry mau bat ujarat pikir kiluan pai biang ke jing lekai football Henry kene dari tang kesawan Esai League kubal penyiaj hida ujarat pikir rengkat bat kiwai ki company tu perlok tang kini ingin si kendo pada hak video wanam klet highlight bat share kiwai perlok jong pi kuble shibona